Edubiase hene yade konsem foforo mu eye oguhia odro pani penkran ene ne wone ne manfo adi nkomo no wo kire mo se omapomuden de osre wo mani die ma mema won toto no asekra wo mo hwe omapomuden ehun nsem yie ne de nyinam ewo oboase mansini mu wa santemantam mu chip compound no ya pejam aye the health center na ekwase bia wode afutuwe e ma ne manfo Edubiase hene ogoshia odro penin benkran ene Adom News Central for twetwe komo wode to won anim se eho behia se omanfo wo ne mpatem no ebema wo mo eni akọwo mo apomuden ho wo kire mu se so wo ewiase agapade nina na ose wama wani anko wapomuden ho a ene na ohia mu na obekọ wo bo AGA eye oboase man abaso se wo mo etimi aboa ama health center bi e wo mpatem ho no wo mo siesim wo san ede adesede eto oboase man senim se womo enhwe se womo ebeboa na mfidie bi a womo ebehia ewo health center hono womo nsa etimi aka enti ehun behia se de won yadri nka egie mo besan hwe na mo san pagya mu yie na mfidie ebehia a ebeboa na etimi aboa oboase government hospital na ni na gina pempenso bi a ayaresafa kase na betimi abaha Physician assistant World Health Center ho ewo boase mpatemu ho no Helena Ejewa Mensa edinsimsi na tudwa omoba sometimes investigation be na opese oye ebia painful bia ba opese ohwe ni mojem initially agi say woman referral no dey call another place obi okra a say inconvenience ni ti on ba biem ha enti na affect patronage no enti no ye hwe ni me say na ne ma na ba ne de obi abeba because oba na pese ye investigation bia e betimi ayama no wo heya. Senior Sustainability Manager Edema AGA Oboase Mai Emmanuel Bedu enso de nsemsi na tudwa akwanya by say wo assembly no any health directorate ni hye mu no and again based on the needs of the community no na ebehia say ebetimi expand the chip compound no to a health center status na eno na ye ne health directorate ni assembly no kabo mu no ye ba omoden say ebetimi atu sa na mo no ene no yetimi awie sa adwuma no ya expand de akade hudo bia bebe fete ye facility no to come to a health center status no ye de ni nyina abam